Көчө бар, а? Көчө бар. Açıl. Так, эме. Моны металломго тапшыргыла. Кимики бул? Көрдүңүзбү мына жол жок. 3 метр жол калыптыр. Сезип мурдуңуз, жыттанып атабы? Карабайсыңарбы? Ушу ряд тет жактан баштап мына тоого чейин барыңар көчөсүңөр мына. Эде эч ким калбайт. Мына кара туалеттен суу сагып атат. Мына кара мына бүт мынакей. Бүгүн алып таптаза кылып койгула. Кара татуалга мастерской кылып алыптыр. Мыналар явно мына чыккан архитектор. Могалардын баарын алдыргыла. Карачман. Mana snos bo'lyapti hamma yerda. Yaxshi mana o'shda o'lakish uchun zo'r ishlar bo'lyapti, yaxshi yomon emas. Endi mana bu tarafda yashaymiz-da biz. Oldin UNESKOga kirgan degandi. Biz arxitektoraga borib dokument qilaylik desa, yo'q, bu yerga hech qanaqa stroyka mumkin emas deb UNESKOga kirgan deb ruxsat bermas edi. Endi hozir sizdan bitta iltimos. Hozir mana snosga tushdi hamma yo'qimiz. Jindaydan shu bir arxitektora tomonidan bizga bir dokument qilib bersa. Misol uylarimizda 2 ta 3 tadan kelinimiz bor, qizlarimiz ajrashib kelganlarimiz bor, 5 ta 6 ta odam yashaydi endi semiya bu. O'shanga bir uyning ichiga uy solgani ruxsat bo'ladimi degan maqsadda gapiryapti. Acaba ko'chasinglar. Chek beribsiz, ko'chasinglar. Polni kechadimi? Bardinglar ko'chasinglar. Bunalar bari ko'chadi. Mana hech kimda qalbaydi. Qara, mana to'g' turadi. O'shu riyad tayet yoqdan boshlab mana to'g'ga cheyim baringlar ko'chasinglar buni. Endi hech kim qalbaydi. Bo'lmasa hozir temay turar edik ekanda unda. Yo'q, azizcha teyavergilab, ko'rdingizmi mana to'g' turadi o'sha. Bular bardi, mana qarang, 3-6 chiqsa o'sha narxida hech narsa qalbaydi. Turadi? Mana 3 shu polni ketyapti dedi. Bari ketib o'tadi. Mana bari ketadi, mana bari ketadi. Bular bari ko'chiramiz. To'g'ni ko'rsatuvlar-chi. Turadi? O'shuni o'sha yerdan boshlab sanab chiqiladi, qancha uy bor ekan. Eng yaqinlari. Eng yaqinlari. Arkasında özü Süleyman Tonba yol salmış keraklar. Ova. Yolda qalbay qaldı. Yolda qalbay qaldı. Şu bari jılıp emek ketdi. Qara jüle bastı. Erten alınat ular, turabı? Tak. Bunau da kanaldın boyunda turadi, turabı? Bu qaysi kanal? Bu Şamşat kanalı. Bu hazır bu Şamşat narjağına bekitip koydu. Kecha siz aytgan ko'cha da bu, turabı? Siz naraqı baş jag'ini o'tdingizmi? Am neden so'rab berdingiz siz? Yo, aslında tezroq ochib dehqonlar mana jaslish boshlandi. Maligi dehqonchilikda ekoraylikmi, ehmiylikmi? Egasigerda. Mana suvning bo'yinda turadi. Acaba bularni da ko'chirishimiz kerak. Mana ko'rdingizmi? Nima? Jambayevich, bularni boshdan boshlab sanab chiqiladi. Qancha emi bor uy. Tushundingizmi? Bularni da ko'chirish kerak bo'ladi. Mana qarab, prям ariqning bo'yinda turadi. Mana ariq narjag'i üstüne ariqning üstüne turadi mana bu. Kirib onda chiqqan. Jo deg aytamda. To'g'ri. Mo'yzamsizmi? Mana qara. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Arxitektor, kadastr. Mana ko'rdingizmi? Ariqning neda ariq qana? Aslında olib ketdi. Ha. Bunun içinde. Ha, teyit ariq. Andan chiqib ketgan. O'zi cho'ng ariqdan ular suv to'lib oladi, turab. Samsak. Ya. Samsak. Bu arada bo'lsa, kanal. Yo'q, kanal bu o'zi. Nar жақта kanal bo'lib keladi, ha? Kanal bo'lib ketadi. Bayag'ida Ova. Arxaning zonasına tutsa gördüm. Tat. Ko'rdingizmi? Pashta ariq yo'q buna. Bor ariq yo'q qilib bitishgan. Nima uchun aldirgan jo'qsiz? Yoqmaydi. Uqib aytadi. Nega uqib aytadi? Ana ol. Mo uqib aytibdir. Bugun kelib buzib talqilab ketdilar, ma'qulmi? Seni berilganmi? Bilet vardı. Ha. Ana oldu. Tak, onu da alıp ketdilar. Şimdi bu var arkasında. Ha. Burada uqib aytadi. Tak, onu alıp ketdilar. Tushundingizmi? Unesini vaqt beradi. Vaqtla olib qo'ysa bo'ladi-da, buni uchun. Ya bunu ham sotib oldim dedi. Ya. Butkani sotdim dedi, olib ketmayapti dedi. Aytыңыз, batıraq olib ketsin. Mo'larda aytsin. Mo'da uqib aytadi.
Mına trotuarda turadi. Gördünüzbü? Arxitektor, kadastr. Qancha metr mına? Munaga cheyin mo'nda algıla. Mına gördünüzbü? Qadamdağınız çıt etegen cheyin. Bundan men 5 ekan. 5 bin munda tegizegile. Maqul bu? Algıla bugün. Mına trotuarda oturadi. Gördünüzbü? Bu hiç nersenin keregi yok. Просто mına trotuarga salып olgan mına. Bu hem dokumenti yok. Mınaki trotuardın üstünde oturadi. Bunu jönle kelip alsаңар bolot da. Так, bunu te burçtan başta oladi. Düşündünüz mü? Tinikelerdi algıla. Mo zabordu alıp joldu açkıla. Qarab mına trotuardın üstünde oturadi. Prямо жолдун üstünde oturadi. Bunda tane bultar asfaltağımızda. Bir oluklar menen. Mına gördünüzbü qara? Te burçqa cheyin eski строение. Qarandasanız qancha ekan? 6 metr mına çıkan. Gördünüz mü? Көрүнүлө турбайбы мына. Тротуар жок, эме жок. Ana moğollarda mına sarkındı sularda qaraş kerek de qara. Mına qara tuvaletten su sağıp otat. Mına qara mına. Büyüt mınaki. Ya. Kirip kelgan suv mashatdan chiqadi. Jo, moğon aytam. Tuvalet. Yo, arab chizdi boyagı. Tak, moğonu arxitektor. Düşündünüz ha? Bugün kelip çene bergile, kadastr, şehir dokumentlerin qaragılada te burçtan başlap предписание bergile. Alışsın. Tak, bu yer polno расширение болуш керек. Salamats papa, qandaysiz? Жақсыбы? Жақсы демалып турдуңуздарбы? Жақсы. Олар да қарагыла, түшүндүңбү? Мынаки. Мыналар явно мына чыккан. Архитектор. Мына кара. Мына карачы. Лотоктун үстүндө отурат. Анасы бар. Көрдүңүзбү? О, тентекте калып, бона үйдөн. Ошол жактан бери чыгып кеткен. Все, полный те башынан баштап. Эски үйдөн, мына үйдөн тетик үйгө чейин. Все. Санап мына карасаң, арактын үстүндө турат. Эме. Жанбаевич. Асманды кара, жерди карасаңыз, мына кара. Асманга шашылбаң. Жерден баштайлы. Булар бары чыккан, көрдүңөр, а? Мына эски строениеси көрдүңөрбү? Хотя бы тетиги забордон. Мына кара, бардыгы мына эменин үстүндө турушат. Эки жагы тең. Мына кара. Жанбаевич, мына кара мусорду. Ким дамкөн бул жерде? Сизби? Мына кара. İştegeniңизди. Siz bir nesi aytsa эле böyle yaptı. Anaka böyle yaptı deysiz. Mına qarama sasıp ketdi qara. Ne sasıp tutat bul жерден? Kanalizasiya boğ juttan utat. Kanalizasiya mayda var. Ne juttan utatın? Murduңuz сезип утабы? Жанбаевич, сезип утабы murduңuz? Juttan утабы? Карабайсыңарбы? Ama onlar bari çıkan. Gördünüz mü? Onlar bari çıkan mı? Birge trotuar, bir жағына trotuar салып беришибиз керек экен да элгечи. Бул жерди биз бастык, а? Ажеке, кандай жакшыбы иштер, жакшыбы? Саламатсызбы, кандай жакшыбы? Айтыңыз. Бул жакта менин ата-энемден калган үйүм бар да. Ошого кире албай атам да жол ачыш керек болуп атат. Жардам берип коюңузчу сурарым. Кайсы жеринде? Көрбөйсүзбү сурарым? Жакын элеби? Жакын. Ya. Мына жерден. Бул жерден 10-15 адамга жол ачылат. Айыл башыбыздагы билет. Билесизбиз? Барбаган жерим калбады. Абдул акачы. Ачылыш керек да дагы. Көчө? Көчөнүн башында бир үй салынып калган. Мына үйчү. Мен үйүм мына үй. Бул жер. Мына көчө болуш керек. 10-15 адамга жол ачылат. Үйдүн көчөнүн башында биринде мына эски стройка бар да. Так. Ушул жерден көчө ачылыш керек да. Мен үйүм мына 4 соттук. Үйүмө кире албай атам азыр, жашай албай атам азыр. Ата-энемден калган үй. Элдин баары мына жерде жол чыгат да билгектен. Эч ким үй салган эмес, малкана, тооккана кылып салып койгон. Men uyum mına uşu.
Менин үйүм мына ушул, үйүмө кире албайт. Siz ушул үйдө жашайсызбы? Жок, азыр жашабай атабыз да. 20 жылдан бери мына 4 комната салып койгонбуз. Могу ишидик, э? Ооба, ушул менин үйүм. Анан бул жакта мына жактан карасаң, Так, домком ким эле бизде квартальный бул жерде? Я. мыначы. Мына үй менен мына үйдүн ортосу көчө ачылыш керек ушул жерденчи. Могу жерде эме бар, а? Көчө бар, а? Көчө бар. Ачыл. Так, эме. Чыкса болот. Тактап чыккыла. Кадастр менен бирге тактайбыз. Кадастр, архитектор тактап чыккыла. Телефонун алгыла бул жактан. Алгыла. Бүгүн тактап бүт эметели. Гемпланы жол боло турган болсо ачалы. Как раз мына кайсы көчөгө чыгып калат? Түз. Навайга чыгат, анан Бостон көчөгө чыгат. Кепи бурулган жай бар. Түшүндүм, болду. Так, эме архитектор, кадастр, түшүндүңүздөр, а? Так, эме менен гемплан менен карагыла, жол болсо келип предписание берип ачыш керек жолду. Макулбу? Ачып бергил. Так, бизде Мирлан. Түшүндүң, э? На контроль возьму. Азыр засташо сенде, бөлүм башчы. Шефтериң баары кетти. Сен калдыңбы? Карап көзөмөлгө алгын. Түшүндүңбү? Архитекторду, кадастрды көзөмөлгө алып, мага бүгүн кеч саат 3-тө жоогун айтасың. Түшүндүңбү? Сиз түшүндүңүз, а? Архитектор менен кадастр Казыбай болгона. Чогуу түшүндүңүз, а? Бүгүн саат 3-тө мага жоогун айтасыңар. Кичине аралаң да элдичи. Элдер алап, карап, элим немене жашап атат, эмне маселеси бар. Саламатсыз, папа. Там караш керек да. Анан костюмду кийип отура берсеңиз иш болбойт да. Так, мода чыгып кетиптир, көрдүңөрбү? Архитектор, кадастр, көрдүңүз, а? Мурда жол болчу эле? Мурда. Сиз бала кезде бар эле. Мусу, значит, жол бар экен. Ачабыз. Молларда калгыла. Канчага чыктыңыз? 65. Бала турбайсызбы? Жашы кести. Мону алыш керек мынакей. Жамбайбан баласы, көрдүңүзбү? Мынакей, тоок гана мына. Буну эмне албай атасыз? Мына кара тоок гана экен, отун гана экен. Мо жүзүмдөрдү алып, пол тазалагыла, макулбу? Азыр биз бул чыкпаптырлар, көрдүңүзбү? Тегиз турат. Тегиз турат. Наркы эски, Шамшат эски көчөдө. Бул жагына кийин берилген участкалар. 90 жылдары. Бүгүн эртең алып чыгып, Так, моунда калыш керек экен, көрдүңүзбү муну? Я. алат булар да. Буларда канча чыгып кетишкен булар? Ну, эски строение экен, алып койбойбу? Я. Эскиле курушкан бул, алып. Мына жагынан жакшыраак келет. Ооба, алгыла. Архитектор көзөмөлгө алгыла, макулбу? Оборона каякта машинени алсын. Алдырыңыз машинени. Мооларды алдыргыла. Бул баягы менен тосолгон экен, алдырганбыз сүпүрмөй. Я. Буну темир менен тосолгон, onu алдырып атабыз. Мастер болгон экен да бул. Так, мону бүгүн срочно алдыргыла. Эме, Мирлан Казыбай уулу, түшүндүңүз, а? Толкун Австарович. Толкун, моларды алга, түшүндүңүзбү? Бүгүн алып таптаза кылып койгула. Кара татуалга мастерской кылып алыптыр. Мо заборду алып койгула. Кандайсыз? Эже, кандай, жакшысызбы? Бу магазинди үйдүн ишиге алгыла, макулбу? Ооба, магазинди алып ичкерге киргизгила. Мына бияктан терезеден эшик ачкыла дагы магазин кылып койгула. Алгыла магазинди. Тротуарды ачкыла. Так, архитектор түшүндүңүз, а? Казыбай, түшүндүң, а? Металлолом экен алып бүгүн дала четкиле. Ошондо сизге 2 машина болду да, тетиги менен алыңыз. Металлолом эле болуп калды. Металлоломго тапшыргыла.
Mına erejen kaşan dakansa tetiyaktan başta alıp, onu alıp açıklamayaktın bardığın. Tak, emene, Jeke, uşu yerlerde içi sen жазып алгын өзүң өчү. Азыр бир наржакта тротуарлар бүткөндөн кийин бул жака бир бетине тротуар кылабыз. Макулбу? Тротуар керек экен бул жака. Эки бетине тротуар кылса болот экен бул жерге. А? Эки бетине кылсак деле болот экен. Кара мына балдар тротуарсыз жок кетиптир. Жеке. Ушу эки бетине тең тротуар макулбу? Бала чага тынчпы, иштер жакшыбы? Кыйналбай атасыздарбы? Амин. Тештер жакшылыктар болсун. Мына кошуна колонго айткыла, эки бетине тең ачыла турган жерлер бар экен, ачылсын. Эки бетине тең тротуар кетет. Даракка тиймелим дейли. Жок, бакка тийбегиле. Бакка тийбегиле. Тети кыштарды, ограждениялардан, моларды алып койгула. Алгыла бүтөндөрдү. Архитектор келип чызып берет. Эме? Мен чызып бергиле эмени, макулбу? Тротуар кайгынан кетет. Bunlar da var. Ава, буларды алгыла. Мына чыгып кетиптир, көрдүңүзбү мына? Мына совсем чыгып кетиптир, көрдүңүзбү? 14-үй. Кадастр. Мына үйдү көрдүңүзбү? Такыр эле чыгып кетиптир. Буштан баштап почти 3,5-4 метр чыгып кетиптир. Жол бекилип калыптыр. Мына жол жок. Мына. Я, мына буруч чыккан. Ачкыла. Мондагы жолду көрдүңүзбү? Мына деле жол жок мына. Кадастр. Архитектор. Түшүндүңүз, Мына буштан баштап, мына. Кара мына кенем да баштан жол болуш керек. Мына да жол болуш керек мына. Могулар дагы жаңы строение экен. Көрдүңүзбү? Архитектор. Мына көрдүңүзбү? Мына тротуардын үстүндө турат. Мына да тротуардын үстүндө турат. Жол жок, же тротуар жок. Жаш балдар басыш керек да. Так. Тиги мо бир 3,5 метр, бул 3,5 метр жылыш керек. Жолду кеңейтип, түшүндүңөрбү? Караман. Кана жол. Тротуар гана. Я. Кадастр. Көрдүңүзбү мына жол жок. 3 метр жол калыптыр. Bir de тротуар болуш керек да. Мына көрдүңүзбү? Тияктан баштап мону ачкыла. Мону даканса жанагы поворотко чейин, наркы бетинде ачкыла. Көрдүңүзбү? Эски строение тиягында турат, эски балы. Полну ачып тазалагыла. Жолду ачалы. Макулбу? Жанбай, мону тез кыймылдаш керек, мал тазалапчы. Булар эсептегенде, Я. 16 метрге чыкты. Ачык электр бул жатат. Бат-баттан кыймылдаш керек, жачы бат-баттан кыймылдап. Буларды да чип кетиптир, карачы. Мо бушта чыгыптыр. Кара жол жок. Мо мечитте карагыла эме ким? Каратас. Сиз барсыз, а? Так. Бул жанагы көчөдөн өттүк, бул. Бирок тротуар керек экен бир жагыначы. Мону алдырып койгула. Ким берди квартираны? Сизби? Айтып качан алат? Алдыргыла. Ассаламу алейкум. Мына үй чыгыптыр, мына көрдүңөрбү? Булар чыккандарды тегизетип койсо болот. Сулайман тоого чыгып келелиби, жигиттер? Чыгалы, Азыр мону барып туруп тоого чыгып кетет. Бияктан хоту барбы, тоого? Бар. Сулайман тоого. Барбы, ошо жагына чыгабыз. Оларды алып койгула. Түшүндүңүзбү? Мына. Так.
мына огражденияларды алып, мына виноградниктерди алып таптаза кылып болот заканса. Макулбу? Я. Бостон бала бакча. Я. Бостон бала бакча. Бул пришкольныйбы? Билим кени китеп. Тарбия кени мектеп. Так, эмне бу жерде маселе бар? Кана директор? Документтери бар. Рұқсат бербейді. Ким рұқсат бербейт атат? Я. Архитектор рұқсат Так, эмне маселе болду атат бу жерде? Бул боюнча биринчи жолу болот да, тактапкач. Так, сиз Жанбаевич, сиз азыр келип, директор менен жолугуп сүйлөшүп экөөңөр. Эмне көйгөй бар экен? Эмне үчүн документтер бүтпөйт атат? Мага саат 11-де келесиз, макулбу? Макул. 11-де келип экөөңөр тең айтасыңар. Сиз азыр эметесиз да, 9-га барышыңыз керек да сиз. Так, я. Бұл жерде архитектор. Менен бул 3 ай баштын. Ооба, 9-да келесиңерсиздер, Буларды кандай кылабыз? Бұларды ала барайын бұл тоғызға. Ала барам. Директор барсын. Ооба, директорды ала барыңыз. Макулбу? Архитектор, сиз да келиңиз саат 9-ганда. Эже, мына шыйпырды, тетиги арабаны алгыла. Тетиги бутуңуздун астында жыгачты алгыла. Үйдүн ичине алып кирип койгула. Так. Мо ограждениени алгыла. Олар алынсын, Так, мо таштарды айтыңыз алып койсун. Булар эмне үчүн албадыңар? Анажымыз бул элде канасы эскертип берген. Жок, эскертип берген келип контролдош керек да, караш керек да. Так, Толкун Абсатарович. Молар бир сыра карагыла, макулбу? Балдарга тапшырма бериңиз. Моларды карап, моларды алсын мусулардын. Моларды алгыла бүт. Мына виноградникти алгыла. Дастан кайда жүрөт? Так, моонда алгыла, макулбу? Моонда ограждение алгыла. Толкун Абсатарович. Мону алгыла, макулбу? Буларды алып тазалагыла. Тетягындагы полну алып тротуар болот. Так, архитектор. Канча чыгып тур могу үй? Я. Канча 4 метр чыкканбы? 4 полну. Мону алып тазалагыла, макулбу? Алып тазалап тетияктан баштап эметкиле. Өзүнүн территориясына кылсын. Олардын бүт баарын алсын. Түшүнүңүз да? Так, предписание берип, так. Кадастр чогуу келип эметкиле, макулбу? Сиз контролго алыңыз. Пока начальство жок сиздики, өзүңүз контролго алыңыз. Макулбу? Мо ограждениелер алынсын, бирге тротуар болот. Мына металломго тапшырылат. 28 деген трактор мына учу биздин бала кезде болчу эле. Пахта айдачу эле. Так, оборона. Мону металломго тапшыргыла. Кимники бул? Кимдин трактору? Абидов деген тракторчу болгон. Барбы ал тракторчу? Бар. Все, үйдүн ичине алып кирип алсын же металломго тапшырсын. Эмне кереги бар эми? Бул мусор да бул. Бул памятник бул. Караң, элге канча эме создавать этет. Так, оборона. Бүгүн алдырып салам, түшүндүңүзбү? Алдыртып темирге тапшыргыла. Так, мына занавескаларды алдырыңыз. Моларын баарын төкпөстүн ичкерге алып кирсе макулбу? Мына жестянщик бар экен. Үйүнүн ичине алып кирип оңдосун. Оборона. Мына көрдүңүзбү? Тротуарда мастерская кылып алыптыр. Айтыңыз, үйүнүн ичине алып кирип оңдосун. Макулбу? Саламатсызбы? Апа, кандайсыз? Апа, могу кашаларды алып тегиздегиле тротуар жасайбыз.
Moğollarda da makulu. Strator kerek de kansa. Bunu özünüz karap koyuşulardı. Обязательно şu bez karaş gerek mi? Bu sizinle urgundagi işler. Ama arxitектор. Bunu karap koymanızda düşünüyor mu? İki taraftan karap koyuyorlar. Tak, значит biz bu yerden başlayıyoruz ha. Erten daşı bu yerden emeterler. Kettik doğru. Так, ondan aldım tamam hazır. Gayip mazar. Tak. Mozer boyunca ne kılavuz? Ya. Nursultan. Mazar boyunca ne kılavuz? Kança yıl boldur bu? 50 yıldaydı oldu. 50 yıl. 50 yıl bolsa alış gerek buların bardığın. Akşam kaçan var onu? 1300. Şuralarını dilep alıp tazalaş gerek. Polun tegerek, onu artacağın, arkaca aldıracağın polunu tazalap canağı jağa. 1. maydan başlap bilesin ha? 1. maydan başlap şarga bir daha söz koyulmaydı. O bir çok kaldı da. Ulan musullardı kara. Ne kara musullardı. Ya. Bugünleri tutamam geldi. O çok tutama birgemizde. Moğolların barını aldırgıla. Abarona. Moğollarda aldırgıla musulların barını. Kara. Jol tosu alıptır. Kim yerleri bulardım? Ya. Kanayız, çakırın ayısın. Çakırın ayısın. Alsın boyaktan jol tosu koy boy. Bu onu gördünüz mü buna? Kança yıldan beri turatular. Jelin tosu. Algıla maşinleri vardır. Var 90 yıl gelgen geçti haftada da. No, kançançılık esediler. Düşündünüz da. Şunu Abi o musurunu poligon bolup kalıptır. bunu bile ne mecbur yapısı Ha. var. Cüzbe. Tüdröp eski Ya, Tüdröp geçti gerek dedi. yemal özün emesi de. Sügröp kedi. Ya. Ha. Ya. İyi salat ha, iyi salat. Aceke, mapminin çoğu, aboron uçaskoyu da alıp emetkile, kergile çoğu, makul mu? Alsın. Asosunu durgandan keyin içine qurgaş керек ekan da. Ay. Ар жагында. Giretasın mı? Ya. Karışma. Ya. Aktap selam. Selamun aleyküm. Так, hurmatli jedakchilar, bugungi o'sha men reyd bitdi. Qo'yilgan topshirmalar bo'yicha arxitektura, kadastr, Mirlan. Sizden служба, kadastr, arxitektura, OMS. Kırgız birlikte jumush alып bargılar. Emege aborona sizga jumush bo'ldi. Janağı jumush 4 mashina bo'ldi. Bir traktor, nazarda bir mashina, bir avtobus bo'ldi. Meniki fotografik pamet. Men ko'rdim bo'ldi, tartib qo'yadi. Düşündünüz ha? Arxitektura mo jigitni massasini chechib berganlar bugun. Ha? Düşündünüz ha? Bugün chechib, mana kech taложите, saat 3'te emetib dajit desinler. Хорошо anda. Junup taranıp jumushqa qana jike bata. Amin.
Ар бирге түнден соң бакпатчылык Amin. ишибизге ийгилик. Amin. Amin. Baptı jigitler, жақшы. Жұмысқа жолығышамыз.